Nora e tiwi, I te marama o ke topa, I te tau 1835, 34 ngā rangatira o te tai tokerau, I waitohu I te kawenata o he whakaputanga. He kawenata e whakapūmau ana I te mana motuhake o ngā rangatira o New Tirini. Nā, I tukua e Busby ki te kiingi o Ingarangi. Ka whakamanatia e te karauna I te marama o Mei I te tau 1836. No te 22 o Hūrai, I te tau 1839, ka waitohua e te 18 rangatira anō. Ko tētahi, ko te hāpuku o te matau a Māui, ko tētahi atu, ko te wherowhero, te ariki o Waikato Tainui I tūwai hei kiingi Māori tuatahi I te tau 1858. No te rānei, I tohua ai te waitohutanga o taua kawenata e aua rangatira katoa, ki tētahi hiko I te taha o ngā kaimahi uniana. He whakakotahitanga e tautoko ana I te tino rangatiratanga me ngā tika o ngā kaimahi. Me kotahi ai tātou. Kotahi ai tātou. Aha ko te mea re ngāngara, aha ko nā rareraro, nā kōrero a etahi ki etahi, a mea ki hu tātou ki tō tātou rangatiratanga, nā tūpuna, te maumahara o tātou tūpuna, te hainatia nā kawana, te hakapūtanga me te triti, he tohu. He tohu tēnā, he tohu aroha, he tohu tika, he tohu pono. Because today is our day for he rā whakamana o te whakaputanga, and when we look at what the unions and iwi have managed to do, together, is to put a halt on the economy and hit them where it hurts. Hara he porotehe engari he wānanga ki te whakakotahi ai tātou, haka tō tika te waka, haka kōkiri tātou te motu katoa. Nā te tautoko tēnei o te karanga, o ngā uniana, me ngā rangatira, o ia iwi, me te rangatiratanga o ngā hapu. Kei raro I te whakapūtanga, te take ka piri ai tātou ki te whai anga whakamua, whai hua mō ngā mokopuna mena uri. We can all feel what's going on in this country right now. We have a government, a coalition government, that is full on attacking Māori rights, workers' rights, everything that's happened now. Foreshore and seabed, Treaty Principles Bill, the list goes on. And our people feel all over the country, whether they're tangata tiriti, tangata whenua, they're all feeling the pain, not only in the pocket, but in the kāinga. Yeah.